دیسا li bajarê Kölnê vê hefteborî û dîsa hunermendeke jin ya ji Rojhilatê Kurdistanê Şeyda Qewîmî jî akademiyeke muzîkê vekir. Bi navê İnanna Akademiya Muzîkê ya İnanna vekir. Em jî çûn tevlî merasîma vekirinê bûn. Ez û hevalê xwe kameraman Wahab Fedakar me şopand û me derbarê vê akademiyê de bi Şeyda Qewîmî re hevpeyvîne kir ka em li vê temaşe bikin bê Şeyda Qewîmî çi gotiye. Temaşevanên hêja em li bajarê Kölnê Almanyane û îşev li vira akademiyeke muzîkê vebû. Akademiya Muzîkê ya İnanna û pêşengiya vî karî hunermenda Kurd a ji Rojhilatê Kurdistanê Şeyda Qewîmî dike. Em hatin vekirina wê gavadin xelas bû, mêvan birêk kir û niha em bi heval Şeyda re hevpeyvînekê dikin. Heval Şeyda pêşiyan bêjin ser xêrê bû pîroz dikin. Ev fikra vekirina akademiyeke wisa çawa derketolê? دەستپێکی گەلێکی سپاس ڕاستی ئەس هون دزانن یانە بساڵانە ئەم خەبات دکم خەباتن چالاکی ژنا و هوەر ئەما ئیدی من گوت لازمە وەکی شەیدایەکی چونکو ئەس لە ڕۆژ هەڵات یان بێژین بەشێکی ئیرانێ دەنگی ژنا چون قەدەغەیە مخواست از ملکێکی سەر ناوێخوا ڤەکەم و هەر نەتەوەک بکارێ لەسەر vê akademî yani استفاده xwe bibînê تایبەتی سەرەکی سەدی سەد موزیکا کوردی ئەما ez xwazim bi mûzîkê de sunûr rabikim yani em gelek netewê bi hev re jiyan dikin ev çi ştê ku serok apo dixwaze min xwast bi mûzîkê dest pê bikim wekû îro hûn dîtin gelek netewê gelekî milletin cuda cuda tevil bibûn û palpişt bûn yani aslında û hedef ew e ku karê xwe baştir bidem nasîn û însanê ku penaber tên Ewropa derfet wan ranîne ser sehne û dixwazin mûzîk baş fêr bibin çunku li vê akademî kesî ku were dersa mûzîkê bibîne em ê piştre yani şehade didin yani nizam şehade bi kirmancî jî dîploma em bidên wî yani çi ştek digirê sertifîkar bi Almanî Başin hal vira li vê akademiya İnanna û nê di kîjan beşê muzîkê de dersa bidin? Ez bo xwe beşa dengê û înstrûmentin cuda cuda amirin cuda cuda sêtar, tar, saz, baxleme, ney û kemançe, rîtim, bindîr hemû tiştê û Almanî jî hene. Hindik yani mamosteyê min hene Almanin dixwazim çiştin cuda cuda ev bi zarokayê jî ez dixwazim workshop din û dersê zimana dayikî jî ez bidim Kurdî, Farsî û yani zarokê ku li vê derê tên dinya ferq nake kîjanê ema serekî wek Kurdî û wekî din jî ez dixwazim teatra jî çê bikim çûn hindê hevalê min hene ekterin fîlmin dixwazim li vê derê hindik fîlm dersa fîlma jî bi zaroka û mezina ferq nake em bi zaroka herta temenin mezinî jî em kar dikin. Zarok û jin taybetîne var ya mêr jî karin werin vir dersê bigirin? Aslında bu giştiye ama fokus nazanim kirmancî çawa dibe yani taybetî em li ser wan meseleya jin em kar dikin ama hemû kes hene em nabêjin jin û zilam cuda navê wê temam înanaya ez bixwe wek jinekî şoreşger
اما دخوازم یعنی اصلا همی به هفرابن اما سرکی جن پشرا ظلام زارو کی جیت ده هی یعنی اما سرکی جنه شیدا جان باش زویجی دخوازم بپرسم کنگی اونده دست بقیدا بکنج بو گرتنا شاگرتا ام ایدی هفته دن ام دست پیدا کن هند کارن وکی بروشور مایه ام ویب سایت ما وکری بناو اکادمی نه ایدی از باورم چند روشتر خلاص بچون او ویب سایتی که گلک مازن ما چکریه از باورم هر تا داوی بی ماهی هر تشت یعنی وقت فرمی بی رونشتاندن و کرسی ما دیار ببی و کرسا گووند ما جهیا خواستم کرسن روشالات جوی داره بی درستانن مثلا سمایا خراسان بی درستانن پر تشت هیا فکر پر هنه اما هیدی چون گلک نویه دبی امی هیدی دست به پروژه خواب بکی باشه ام بیشن کسی کاتل وره خو قید کرش بو انسترومانت که فیر ببیاج پرورده دنگ بگیره الگوری پلان سازیه و هفته چند روزا کار وره وره یا جی لازم هفته چند روزا وره ویداری aslında sistem müzik şule yani mektep müzik usaya hafte cari ki fark naka ki jan dersi mesela em bejin hon waren müzika bağlama fer bebi saz fer bebi tambur fer bebi hafte cari ki gora ev şahsı hindi kana bu grup waren bu grup saatte و بالشخص بتاني بيتش لو 5 دقيقة اف سيستمك اللي اوروبا هاتي رونشتاندن بس از دارم نوی گلک تماشاوانین ما مراخ بیکن گو مرو و گوره میناکش بو انسترومانت کی خو قید بیکه تقریبا وصل هفته ساعته کی ورد چند مهادوی قارب به نقطه گو قارب ایدیل چند سترانا بخه اف زحمت مروف بیجه اصلا ما مستعمه همی گلک پروفسورن پر باشن یعنی براسی کار خو باش زن اما اگر شاگرد پروفه بکه لماله دا پشتی 6 ما ایدیت کاری هر کم استرانگی فولکلور لی بخا اما تو موزیک هر تشتگی اگر تو مال دا پروفه نگی شاگرد من هنه مثلا از درس دموان اف 6 ماه مثلا نهاد تی سر صحنه استران هاد بيجي شاگرد میشه 2 سالته فقیر استرانه کی فیر نبوده چه بعد بيجي پروفا ناکه چیزام استرس وی پر هيا پرسکره مالباتی هنه زارو کی وی هيا اوانجی هيا اما tabii ما مستقله کی کرنگ چون من بوخال آلمانیا درس موزیک پداگوگی خواندیه از گور شاگرد درس دادم مورال وی دبینه روحی وی چون هر انسان کاراکتر وی تالنت وی جدایا گور وی انسان کاتیه اصلا وکی داوی ویجی بپرسم نهم بیشن کسی گو بخوازن بشکلی کی تکیلی بوردین سریل ویا بده و چی بکن حساب وی مدیا جواکی و آوا کرن یا جمال پراوه هیه بله اما اینستاگرام ما هيا اکادمی اینانا موزیک و ویب سایت ما هروسا اکادمی اینانا موزیک.com و لهمان دمیشه تلفن ما هيا امتکاری نهاجی تلفن بیجم 01 52 140 309 20 وکی داوی جف پرتوکاته دخوازم باله بکشینم شیدا قویمی پرتوکک جی نویسندی بناوه موزیکجنین جن این کرد این لالمانیایه بچک جی دخوازم بحثاوه بکم اف پروژه جبو چی بوده چی ما پیدوی پرتوکک کسادی؟ بکم اف جنکو ایرو پرتوکا من خوان اف لامریکا هاتیه لزانینگه ها کلنی و زانینگه ها امریکا و ایرلند مرة يعني پیشنیارک دادن گوتن ام دخوازین لسر موزیکا ایرانه تو پرتوکی که بنویسینی اتنو موزیکولوژی امیجی گوت از کردم از خوازم لسر موزیکا کردی اصلا من درس موزیک کردی خوانده ایرانی نخوانده مروفت به راست بیجه وانجی گوتن آخر اوسا نابه چون اگر تو بخوازی لسر کردستان بنفسینه دبه ایران ترکیه عراق سوریه مگون ناین لسر 4 پارچه کردستان دبه هون یان قبول بکن یان باکور باش و روشالات روجاوا گلک نابر مدا مناقشه چه بو داوی دا پی وی سی آوان به من هبو گوتن تمام تو چوا دخوازی
او ساحت چکرن ناوی پرتوکیش هر اینانایا وکی ویب سایت اما چون که من لگل جنن هر چهار پارچه کردستان انترویو کر ناوی ما کر موزیک جنن لأوروپا صحنه وارا چواتی و بیوگرافیا من و 14 قطعه یعنی 14 استران کردی ما به نوتا به تکستا من نویسندیه لگل حواله خدا اوی جنکو امریکی yani aslında sebep çima ev portukat nüzin em vaki Kürt nizanım belki hebedi tiştek ku mesela fermi vak portug not habe tekst habe nine la Almanya na ev portukamen neçen akademiya her mazın hatiye kri و نها orkestra زاروكا orkestra gencime orkestra yani gencin Avrupa orkestra insanın mazın tele xisten و az çim kontrol dikim بس دکمش بوده دما خو وقتن و سرکفتن دخوازن دکاری وینوده geleki spas hon ji spas dikim mun hatin spas bu binare me her bijî